Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Uy, talagang ipaspasnak mo ti agtrabaho ah. Wen lito, Un gayam. Agawid ak ije probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid na. Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ije probinsya. Sigurado asumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag working student. Ngam ti pagsayaatan na. Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanin impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, hanggang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ti kasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumatan, no anya ti jakayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip kulata ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Agingga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamatider ka matlata dita ayan ti bato. Saan nga ta mailiw kanyak ni Roman? Uy, anyamanin ti pampanunutam. Unyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan anagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastruck iti pagtrabahuan na ijay. Kat sipod ditan, saanan anagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patpatuludan na laang dananang na iti kwarta. kat nukas na nga gawid. Saan kami pa'y ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laangan cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no datuma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan nin adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayaten nakpaingata ni Roman. Isulaang ti makasumbat iti dayta, Estela. Ala, ituloy tan taglaba. Tapno makaawid tan, Estela. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sally. Mas daawak nga mingkan kay Estela. Takay kayat mo nga umay taaglaba dito'y karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y tanalaklaka ti aggaw-gaw, ken nadalos mo ti danom. Wan, sana bali at nadalos ti danong diti karayan. Wala, Idi adda tayo pa'y laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mang bagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, inton mamagaan. wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog.
Naragsak kami iti. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. Adangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rod saan anaki-break ka. Sally. Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot, no ay ayaten na kangatapay, wano saanan. Kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Ha? Kayat ko amaamuhan no anya tiga puna. Asaan nga agaw-awi diti probinsya. Amom ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no kaano, tasumurutak to. Kayat ko magtiagpasyar ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga dapam panunutam. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, ta isursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak latta. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorothea! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan. Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan amang kitkita kanyak. Hay! No apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaeng. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, wan, gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatanga ka amin talakom, ano kayat mo? Manu amin tibayad na tagatangag. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanalako amin anatang yo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tata Sebyo? Wen. Masurunak iti day di atao. Nukat agsabat tidalan me. Ipalagip na latta tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Ay, saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na, asaan ada kami tinaikare. Saan nyo latan nga italtalak ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil dayjay. Ay, Saan nyo agurguraan? Tama di ti ada kagoran ha. Saan anatalina ay ti panunot? saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kunkwana. Intimplaan ka iti kape. Atoy. Agyaman na, Carla. Nagagat ka unay. Break time man. Naskan nga ipalpas ko dito aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lang tatiaday ti panunot mo. Ala, aday wanak pa'y laing. Tapno sa anak amasinga. Okay. O sige, panawan ka pa'y dito eh.
kayat kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayon. Napagsaritaan nyo kanin dahi tabanag. Saan pa'y, papa? Kayat ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Anda ka din nasaunakan ka, maipapan iti dahi tabanag. Awan pa'y, papa? Nukasta, urayam nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasano, agpasyudad ta inton bigan? Wan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo dya syudad. Sige, Agyamanak, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam day ta. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat adda ka akadwag. Di kagdanag, adamat kwartak. Share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyamanak manen. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige, agkape ka pa'y nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, ah? Wan nanang. Di kwartayaw. Ang mga numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Wan nanang. Ay, sapay kasurun ko, ti amana. Ha? Sana balin Anya nga'y ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay, sapay ko mga rod, tamasarakan nyo, ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong ton bigat. Sana bale, tawan sarak tayo iti opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor Trabaho latan ti ada iti panunot mo. Sige, sikat matungpal. Agyaman nak. Ay, kamaudyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak tayo ti trabaho. Namabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, iyan lugar yun. Saan pa lang nga itay? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga nagbabawi ka lang numapantay ijay. Oh, di agyan ta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. Saan pa nga itay? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yun ha. Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito'y syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan. Kabayatan ti kadata ditoy. Sige, oray dyan nalakalaang. Diyay kabailan ta bayadan ti rentana. O sige. Siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kadata diti syudad. Sapay ko mga rod, tamasarakan ta ni Roman. Sige, mabisina ko. O sige. Mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a klas a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga.
Awanan nyaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta ni ti kanenta. Sige man laangan. Kasla naimas daytoy inorder ta. Ala, manganta nga rodan. Naimas. Stella, Oh, anya tinakitam. kumita ka iti kanawan mo. Ngam di ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kunakun kat nga iso. Asino nga tagi kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na pa'y iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabit lang. Anya ti aramidam. Kaya't ko apen ken no ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa'y ti sidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, nabsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Ni Sally. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, ah. Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas ka ko ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita, ha? Kunamlan asino day dya babae. Kasla tinong panak itikas dya na sa una. Ha, payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day dya babae. Oh, timakdar ka maten. Dito'y kalaeng. Siya kung ti makisarita iti day babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalaeng. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidagan dito'y ayan ta ni Roman. Sali. Aday ta. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, amom ka din no apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam a babae. Asino day chay? Anya ti pagbanagan, ti panagsabat ti dalan, daruman ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela ken Roman. Idi adda pay laeng iti high school. Nagpasyudad ni Roman, tapno ag working student iti napanan na asyudad. Nakalpas ken naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad met da Estela ken Sally, tapno mapanda iti address ni Roman iti nasao asyudad. Idi mangmanganda iti may sa restaurant, nakita da ni Roman. Ita gagayam, denggan tituloy iti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, amom ka din no apay nga adda kami dito'y syudad.
At then disok ititugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumor kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Sino day jay? Sige, inakon. Stella, Sally. di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sally. Apay, adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. Rumardan dito ay. Mabit lang. Ipasupot ko dagito'y makan. Sayang mat. Umunakan ijerwar. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day a babae. Tarimwardan dito'y restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito yung restaurant. Oh. Kastagayam. Among kadi, naragsagag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo iti day ta. Ad-adda, amain lawakan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito eh. Okay. Kat mapanta iti mall. Ado ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginana. Ha? Inton maminsanan ti ipapantay ti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay ayaten ka. Anya day tuyan anapasama. Mana, i-relax mo tirik nam. Tani, itay ka pa yung agsangsangi. Agsublitan ijay probinsya. Sally. Aglugan tan itibas na mapan ijay lugan tayo. Saan? Ti aramidem, ag-relax ka lang. Tamang kita ak iti mabalinta apagdagusan. Jak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadta dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agi na natapay. Ay, ahon gayam. Adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo kadita awagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tano ita, ang mga nukadwa na pa ilaang tay babae akadwa na amang mga ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, durot siya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw, Nagpintas kalata, durot siya. nita, mangrugi ka manan ako naksebiyaw. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka. Katuan. Amom nga min, durot siya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng ita antisidsidaak. Agsidak iti karne, ngam sagpaminsan laeng. Ala nga rudan, gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna, ariglado, durot siya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, durot siya. Mabalin ka diti agarem? Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmon tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabit laeng ka de. Di ka agungay. Taumadulaeng ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Ay, bagbagaam man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan.
Masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, nana. Ay, basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, nana. Bayan nyo. Taibagak to kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Ang mga nusap-sapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbaga nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito, Ang maguray ka. Anya ka diti gagaram, taimay ka dito'y dagos ko. de Estela kan sali. At dada dito'y syudad. Ha? Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kin Carla. Anya? Kasano itan? Mariribukan hak, Lito. Ne, Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano ka sarita ni Roman. Diyak kaya't akasarita. Ah, Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam sa dino tayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlaan. Ha? Pangasim sali. Ibagam sa dino tayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa, awan pa ni Roman. Saan pa asim mangpad? sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulap ta. Ngam, Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa asim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman. Dito'y tapaylaang ruwar. Bayan tada Estela kan Roman nga agsarita. Wala. Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito yung syudad. Agpada kayo anak kaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayam. Jak maawatan. Ilawlawag mo ko malito. Nakastrek kami idi iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y at trabaho ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad ti panagadal mi. Kastagayam. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami ti tinulungan na. No di kat aduda. Kastagayam. Nasingput day ta doon. Ngamjay anak na. Kaslasaan ang nasingput. Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kwa na. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken nga agtungpal kami. Isuda gayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale. Taadamat ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katgapo iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kan ka.
Dagiti awag ko ken ka. Apay adi mo sungbatan. Gapot ka kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na, no asino dagiti nakatext, kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akon ti amin. Nukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela, Pagyamanak ta nasarakan da ka adagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela, Di nakarakupan. Gaputa at masaksaktan. pakawanan na Estela. Ngam ibagakan katipod na. Si kalat tate ay ayatek. Waston! Nalpasan ti amin kadata Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Jak mababalaw, no kastati inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla jak kaya tawas-wasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jak lata mailibak lito. Ay ayatek lata ni Estela. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Estela ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta ka dilatan? Dakkel ti utang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ay, ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. lito. Wala, bumaba akong dito kotsem. Aglayon ka nga agawid, tamangan nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam, apay nga itakalaang asimangpan? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Jack kayan tikas tanga aramidam. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Uray pay! Manipo dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man, naskan akadwanak. Anya, Asino ka di agayem mo tinapanam? nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwa na, nupod no anapan ka ija ayan na ita, arabi. Carla, Anya ti amog. Ang mga no adamot sa bali, anapanam. ala, ingkan iti salid mo. Tay nakmatan maturog. Sibiyaw, imayak takayat ka akasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no may papan kada ti pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kaday, asaan anagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kaday? Ammom kaday anapan ti anak ko ijay syudad, tapno sa puulan na ti ayan ni Roman. Ha? Apay,
Di mo ka di mo nga agayan ayat da sipod addada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay kaday asaan ang nagaw-awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen durotya. Ay na, Sibiyaw. Ah. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Ta saan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan, Sally. Sige, sana bale. Ta nakapasyar tamutan, nakagatang tan iti pasalubong. Sally. Diyak maawatan tiriknak. Anya tiriknam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat ko nga agawan, iti kaayan, ayat na. Ngam saan ang nagkatkat, idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalat ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngam no anya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Wala. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalat ti makaam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga kalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga iso ti mangisi nga asing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sa nga ta da Roman ken Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Roman kan Estela. Katwinaswas to'y balasang ti ayan ayat da. Gaputad dan sabali akayan ayat to'y baro. Inkadeng ni Estela nga agsublidan iti lugar da. Tangay awan ng tigapuna nga agbayag da iti syudad. Kabayatan na, kinid daw manan ni Carla iti amana, nga iso ti makisarita ken ni Roman, tapno agkalaysadan. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga agkalay sa kamin. Imbagak matkan ka, nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag.
Ngam, Papa. Kayat ko ngagkalay sa kamin. Sige, bayam, takasaritak ni Roman. Agyaman Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat mapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko tiyak sigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Ala, bayam, takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisinak. Agyaman Papa. Oh, inarakop nakmatan, iha. Papa, agyaman naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakaama ka sarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka. Ang mga nunayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akasta tinakunam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabitlaeng. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagaktokan ka. No anyati ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta kat no umanugot ka. Anya dayta, sir. Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga erengrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir. Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin, agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir. Ala, ikan kay ti gundaw nga agpanunot. Ket no makaikadeng kan, di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. Wan, sir. Amum ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo kan ni boss? Wen. Ngam saan na dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Wen. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman ngagkalay sa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Imbaga kan kwa na nga agpanunot pa'y. Kat no nakaikadengan, ibaganan tulat na kanyak. Apay akasta, Papa. Iha. Bayan ta nga isu ti mangikadeng iti dayta abanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalay sa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tanti in-order ta kananta. Kasla sana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takasla mariribukan ka. Kaya't nangagkalay sa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalay sa kayo nga rodan ka ni Carla. Jack amo no umanugot ako ino saan. Mariribukan ako. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalay sam ti babae. Adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kahit nakitam ni Roman ijay syudad.
Uwan nanang, nagsarita kami. Ay, Naliday ka mat, anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Ay, kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngay ngod. Kasta at talaga, anak ko. Dumteng tipan nakapasakit. Ngam dumteng tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan dita syudad? Nasayatlat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito yung lugar tayaw? Kailiw na ka na nagkaw. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano dyan ang ko ngayong bagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. No kasta? Dayto yan tigondaway, Roman. Agbakasyon ta adwa, ijay lugar yun. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon ako kumamat. Sana balay. Taitalaang aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sana balay. Tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kaming agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka. Wan, Papa. Nulakat imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no iso ti kadwam. Wan, Papa. Sige, isaganak dagiti masapsapul ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa iti anak ko kan ni Roman. Kat isupayon ti agragot iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Wanlito. Alang nga, Rod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ije lugar tayo. Wanlito. Roman. Sumurot ka di talaga ni Carla? Bayam lata sumurot. Alang nga, Rod. Kastapay. Agkikita tayon tulatan ije lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman sumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kamin? Sige, katagan-anad kayo. Roman, italag ko kan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugalim. Ni Papamat? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahiyo. Wan, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige. Agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na,
Anya nga abalayan. Ketuen. Agayan ayat nga rod daruman ken Estela. Di agabalayantan. Ay saan? Ngamen, addan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Ay, mangrugi ka manen si Biyaw. Ah, Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon, tadi ka manakak. ala. Gulpiak manen talakom Dorotia. Tapno saan kan amabannog nga agisursor. Nasabat ko man ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastang aramiden nyo, tatang. Isuadi yun ulitin. Bay aman tayad ardak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya nga min ay hati ibagbagayo kan kuana, tatang. Ibagbagak lang mat anapintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Iso apang nga asiyo. Saan yun nga ulitin, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulam? ibagak laeng tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya. Agbakasyon da kano dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang dahi ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat mi. Ngam, masairak latta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos iti balay. Ay, siya ka di lang, tagyan dito hotel. Wen. Sige. Panawan kan dito'y. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka iti balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Addakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito hotel. Ta sumurutak, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Uwan tata. Dayto gayam, ti balayo. Wen, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ketsak ti amana anataer. Ah? Imalaganyak ti anak ko, miss. Isu anataer mate. Di mo aya makita anataerak? Ha? Kita nga mintirupak Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige. Agmerienda tayon. Kaya't pasensya kan dito'y balay mi, Carla. Sana kas iti balayo adakkel. Ken de aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Ha? Kwa, tata? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush? Ha?
Siyempre, amok Kunak no di mo amo ta isuro ka pa'y kuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, husto day tatang. Ituloy tayong ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan-ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kabsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang. Idi pa lang nga ibagbagak ka ni Roman nga agbakasyon kami ditoy. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan? Agkalaysa kaminto iti mabiit. Kasta? Inton bigat? Kuyugan nak, Lisa. Agpasyar ta dito lugar yo. Siya kon ti makaamu iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid akmaten. Saan kan nga agawid? Dito'y kan. Saanen? Amumatan ija balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman. Mabalin ka ding agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay ayaten nak ka di. Ha? Kayat ko abaliksam nga ay ayaten nak, Roman. Sige, panawan ka dito'y hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan ditoy? Diyak kaya tiagmay-may sa ditoy. Panawan nga ta ni Roman ni Carla iti hotel. Gagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impakamu ni Lisa ken ni Estela ti panagbakasyon da Roman. Ket kadwa na ti kayan-ayat na. Nasair tirik na ni Estela, ngem nasa una nga awanan bibiyang na iti daytabanag. Gaputawi naswasnan ti amin kadakwada ken ni Roman. Nakasangpet nga rod da Roman, ket simurot ni Carla aging gayjay balayda. Nakipatpatang daytoy iti ama ken kabsat ni Roman. Ket kalpasan dayta, intulod to'y baro iti pagdagdagusan na a hotel. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sige, panawan kan dito'y hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito'y hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman,
Naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel pagdagusan na. Ni, kunak no maturog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. Uwan niya, uminom ta. At darid wine ko dita. Sige. Mabit lang alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. Diyak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalay sa ni Carla, tasaan mo gayam nga ayatan. Kasladyak maitured. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotera, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan kwa na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikriknam. Naibayag ka anang itulot kini Carla, anak kaw. Kwa tatang. Di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Nga agkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang. Ngam kasanon ni Manang Estela. Isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan nakla ang anak ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulak. Ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay asaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain, saan mo nga ikalay sa anak kaw? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Wan Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman tay kaayan-ayat. Anak, Anya ka di ti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa balik akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kaw. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti naturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti irkon ditoy. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack namin makontak ti cellphone na. Jak man amaw. Jak nasiputan tinapanan na. Rimwar adi nagpakada. Nalabit at ti amuna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amuyo anapanan na, tata. Kayat ko asurutan. Ay, jak amaw balasang kaw. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akat ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata.
Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan, wenno ijay gardain. Jack kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ili, balasang kao. Ang madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endag iti makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaak pa'y lang. Agawid ak tulat ta inton madamdama. Ay. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Ha? Adda babae anak katugaw iti bato. Nakatalikod na. At idog tibuok na. Ni Stella. Ay, umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawid ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Ngamawan kired ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Ngamamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin nak no sinaktan ka. Ngamamo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatak. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isuitan tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay ayatan ka, Romay. Kadyak malipatan dagiti karin karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-aadalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukal ta iti naragsa ka pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela, Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ita. Estela, Hindi nakarakupan. Kaputa at ti sa amamayikrik na. sika ti ay ayatak, Estela. Sika, kat awanin sa balipay. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasublay. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na ditoy. Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak am mula ang balasang ko. Ang... saan? Ngamin? Ay ayatan nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang.
Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak dito lugaryo. Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laeng ama-am mo. Amom ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela Gayam, tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am mo. Ken kayat ko nga agbalin apagayam. Addakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, ibagam laang no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. Sige, umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige, awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taraon a pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, iso ni manang Estela. Tisigod a kaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak lata. Ket sorry ha, ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo ama-am mo. Awan ti importante nga ibagakken kwa na, Lisa? Basta kayat ko laeng amakita ken maam-am mo. Ken, kayat ko ti makipagayam ken ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam ken ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Oh, alangan mo din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige, agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni syudad? Lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapot at dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pala ang tipiliyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na. Sige. Sikalat tati makam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tain may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni dyan syudad, inton bigat. Kat,
Kayat kalaeng ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga, ama awis kan tuinton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to kan ni Sally. Anya? Mapatganak ka di? Sige. Abay kit di na saan. Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaan no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw kung agpagayam ta ko ma. Awan dakas na no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanya, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka no iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Asino nga ta ti makatuluyan ni Roman kada Carla ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Carla ni Lisa. Tapno alukuyin na ni Estela, ang makisinarak iti hotel ang nagdagusan na. Imanugot nga ron ni Estela. Nakipagayam ni Carla kadakwada. Kat inawis na pay dagitoy at dumara ito, iti kalaysada ken ni Roman. Iti may sangal daw. Sinarungkaran na ni Sally. Tapno amun na, no kasano ti ayan-ayat, idi daruman ken Estela. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas, anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw kung agpagayam ta ko ma. Awan dakas na no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanya, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka no iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan-ayat iti daruman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanyak ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak. Sipud high school kami, agayan ayatan daruman kan Estela. Awan sa baling agkuy-kuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkulehiyo ni Roman ijay syudad.
Katunggal agawid ditoy, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta? Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da itoy. Saanan nga agaw-awid. Ken, kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na ken ni Estela iti cellphone. Ngam, among kadi, Carla. Aging gaita, nilata Estela, ti ayayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam dayta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalata ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali akaayan ayat ni Roman, kaslag tupak ken kuana ti langit ken daga. Anya? Carla, ibagak daytoy ken ka. Masair ka man, ngam isu ti pudno. Mabain launay ni Roman ken ni Papam. Gaputa isu tinang tulong ken kuana, tapno makaadal. Aginggang inik kan na itinatalgad at trabaho. Gapu iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat kan ni Roman. Isu nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman ak tapinat gam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigud nga ayuyang ta. Kailiw ko daytoy aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela, Ti imak, Roman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin ni syudad. Ngam si kalat ti linaon ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiit, agkalaysakan. Estela, mabalin ka di ngagkan ka. Roman. Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Isu ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagtagaina. Ika gumakalipatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka magkanyak. Kat maudin da ito'y apanagsarita ta. Estela. Maawatan ka. Kandi ka kagura. Da Carla, tinangipaaykan ka, itinasaya at apanagbiag. No awandaan ang tulong kan ka. Amang ano di mo naragpat, ti ayan mo ita. Kat naragsakak para kan ka, Roman. Basta ti makunak. Si kalat ti ay ayatak. Kat saan to amapunas na ita panagayat ko kan ka. Estela. Sige, anak ko. Agan-anad kayo iti panagbiyahe yaw. Kat sapay la kumata maulit ti panagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad manong. Wan, ading ko. Di ka agdanag, Lisa. Ay wanak ni manong mo. Wan ay wanam ni Roman. Kat ay wanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko ma. Tamaurnos mo ti parikot mo, manong. At ka di parikot na, Lisa? Wan manang. Adda parikot na. Katno di na maurnos dayta. Amangan no pagbabawyan na iti udi na.
panunutan nyo ana imbag ti amin. Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka ti kayat mo nga ibaga kanyag? Ibagam laang. Dumngagag. Awan, Ada ka ti kayat mo nga ibaga may papan kadata? Agsao kalata. Tadungagag. awan. Awan? Ngamapay nga rod adi ka matimtimag. Di naklatan ikan ka no? Amok, Roman. Ada pang panunutam. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti panagpampanunot mo. Kat malipatam nga agmanmaneho ka. Kat madisgrasya ta. Di kagdanag. Saya atak ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkutay di tatugaw mo. Apay, dua lawasan akas ta tinapaliw ko kan ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ayayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot, kan inagkanak. Nakunana asyak latta ti linaon ti puso kon panunot na. Nga oray anya pa'y ti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikan kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayatan na ka. Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nang da. Wen, dayta tirason. Tasika, nakurapay kalaan. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapat-patagkan ko ana ti utang ana imbag anakam nga impay da karlakan ko ana. nanang, Di ka kumapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Madandanagan nakpaikit din kan ka. Iso pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka di asumrag? saan pa'y laang nanang? Ang apay. Madi ka di tirik na? Wan nanang, aginanaak pa'y laang. Ala, aginana ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ama ditirik na am, ingka nagpa-doktor. Apay anak ko, di ka kadisumrag, ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak madlang mayulo ti agtrabaho. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Ngam, awan lat gaganay gayak. Estela, Awan la gaganay gayak, nanang. amangan met no kasapulan nga agpa-doktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan nga agpa-doktorak. Aginana aklaang. Estela anak, umay kan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Saan ak amabisin? Nay, saan ka kadimanan amangan? Manganak tulatta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y siled mo ti kanam. Saan na, nanang? Basta manganak tulatta, inton mabisinak.
Kita anak ko. Ang mga nadakit dimot maday, amarikrik-nam. Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan mga anak tulad ta, numabisina. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito. Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka di tinasasaon ni Roman kan ka. Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ibagam kanyak, Lito. Ma'am. Kwa. Di kasta a reaksyon mo. Nalabi ta sa anak amaragsakan iti ibagam. Husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, iti ibagakan ka? Ngam, kayat ko lata amangag. Sige. Dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ayayatan ni Roman? Tawan sa baling nga ayayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itakan ni Roman. Dayta, ket gapo iti utang ana imbag anakam. Nasakit adenggan, Lito. Nasakit man adenggan. Ngam dayta tipud no, ma'am. Gumatang kan itilakok anateng, Sebyaw. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas ken siksi kalatta. Ay alakit din, gumatang kan. Wen, di ka agdanag, tagulpiak dayta nating mau. Mano aya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbanog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit tenti kaayan ayat ita ni Roman. Wen, amo ko ti maipapan iti dayta abanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela tinaikari iti tunggal maysa. Ay, kastamot ti kunak. Ngam di tay laamaw. Nga amangan no iti udi na. Kat da Estela kan Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Kat no kasta ti mapasamak. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebyaw. Nadepresamot tayo. Ngamen, saan mutten amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamwak kininanang mo masakit ka. Iso asinarong karandakan Kumusta kan? Sa anak masakit, tata. Apay nga rod akala at akimutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga adda sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kamin ka ni Roman. Kat si papalubusak iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa, apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo matgayam ka baalan. Gapotakas tati may barbang. Jak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngam saan arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa,
Uray manupay atawan adi kay nagkita, agsabat latta ti dalan yaw. Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Way, ni Estela, balasang kaw. Di mo ko mabaybayan ti salunat maw. Papa, kayat ko nga isagana tayong tikalay sami kan ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman. May papan iti dayta abanag. Saan? Umanugot tumatlaang. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya, Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo. Agtong palata. ngam saan amabalin ti kasta, iha. Nasken apagsaritaan yu ato. Saan amabalin, asyaklatan ti mangedeng. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no jak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamak kanyak. Iso akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman, kayat ni Carla nga agkalaysa kayon. Anya ti makunam, Sir, siya kon ti makaamu iti amin a magastos. sir. Roman, ipatpatag ko unay ti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na. Kang runaan ti panagkalay sayo. Iswano anya ti makunam, agkalay sa kayo kuman. Sige, sir. No kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Kat siya kon ti makaamu iti amin agastos. Sige, sir. Matungpal ti kayat siya. Hello, Lisa. Nakawag ka man. Manong Roman, adda ipadamag ko kan ka. Anya dita, ading ko. Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimutong, kung saanan ang nagtrab-trabaho, at dalatan ijisilid na. Anda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay-gayan na. Aging ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanagak unay kan kwa na. Iso a pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Matuloy nga ta ti kalay sa daruman kan Carla. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong. Nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo tan nga awan gaganay-gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimot lakan kwa na? Wen,
Agdanag akunay kan kuana. Iso apang asim. Tay bagam adi na baybay anti salon at na. Saan pa yun asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan iti salad na. Lisa, Amang ano anya ti mapasamak kan ko na, manong. sige. Agyamanak iti day tangin pakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Estela. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito, No di mo maiturod nga ibaga, siya kun ti mangibaga. saan? Siyakon. No kasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. Pampanunutak ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito, basol ko daytoy mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak ken ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarup na ngay ayatem mat. Ngam awan tinarik na apanagayat ko ken kuana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man. Ngam agpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, agdan tay wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkanlay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ama sursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramidag ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla, pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalay sata? Anya? Ne, abay akasta ti sawam. Idin to tawan matparikot iti gastos. Tani papati gastos. Saan ka nga ay ayatan? Roman, imbagak matenkan ka nga okay laang. Tamo ka masursuro nakto nga ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gaputa may sala babae iti ay ayatek. Awan sa bali. No din ni Estela. Roman. Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Sir, Anya ka dite parekot. sana matuloy ti kalay sami, sir. Gaputasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngam saan ko nga inaram ni Carla. Nakisin ni nga daklakan ko na. Impagpagapok la kada kayo abos ko. Gapo kada kayo. Nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yo kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anay imbag anakam. Sir. Ngam ti pa nangikalay sa ni Carla. Diyak kabaalan. Anya? Ne, Roman, anya ka ninday tangay naramid mo? Pakawanan da ko ma. Sir. Carla, iha, saanan amatuloy ti kalay sayo kan ni Roman.
kinasarita na kan maipapan iti dayta. Sana mabalin, Papa. Jack ka bailan. Iha, si kaamot la ti kaasi. No agkalaysa kayo, adi na kamatay-ayatan. Papa. Saan amatuloy ti kalaysayo, iha? Lading itak. Ngumjak itulog, nga agkalaysa kayo, asikalaeng ti agay-ayat. Sir, ag-resign ako. Adto iti resignation letter ko. Anya, Nasaysayat nga agsubli ako ni J. lugar mi, sir. Katagyaman ak iti amin akin na bagyo. saan anas ken nga agresign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin, no saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayatan. Sir, Roman, saan anas ken nga agresign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katap no awanan ti parikot. Pumanaw ka lang nga ijay balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. Adto'y ti linutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas day ta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyaman ka, Lisa. Ngam saan ko amakandag ita? Kanagtulak ta inton mabisinak. Ha? Ni Manong Roman, ag video call. Sige. Sungbatam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumwar ka. Addan ni Lisa ijerwar, kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Ba nag-adyak maipaaykan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanin aday tati panunutempay. Ti aramidam ita kat ornosem ti bagim. Sumrekakit din iti trabaho. Ay naimbaglaengan taman nakaawat ti manager yaw. Iso amaawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon no nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko di mo dadaelan ti bagim gapukan ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kit day. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka, tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intamot agpalailang iti baybay. Saan, Nanang? Ay, Estela, pangaasim. Agpapigsa kakit day. sige Lisa, gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kandad dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagakin ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa balipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at mulita, sige ading ko. Bye, Manong. Bye. Makonsensya ka iti mapaspasamag ita kini Estela. Basol ko da ito eh. Sir, naskan nga agawid ak iti lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Himpaka mo kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan-ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Gapo kanyak. Basol ko da ito, sir. Iso nga agawid ak pailayang. Taurnosak da ito eh. Sige. Awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Carla kan ka, Roman?
Tadyak kayat nga agliday to ti anak ko iti udi na. Isu anawayakan amang sumli iti kaayan ayat mo. Agyamanak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na ko, ma. Roman, ay ayatan ka. Agyamanak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulit at kitaw iti pamakawan. Saan? Di nakpanawan, Roman. Ay ayatan ka. Parbangon pa'y laang. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapno agpakada. Agawid akpay lang iti lugar tayo. Nas ka na makasaritak na estayla. Amang ano dakas matkit diti pagbanagan na. Sige. Kasano ti kotsing os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintinagamat iti binulan. Isu at talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige, Lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapud na. May papan kada kami kini Estela. Nagdamag kanyak. Isong imbagak. Ala, ingkan. Kan agan-anad ka iti panagbiyahem. Doroja, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan para kada kayo kini Stella. Ay, agyaman na, kasebyo. Sumarunong tulangan ni Lisa. Tanapan gimatang iti prutas para kini Stella. Ay, agyaman na kada kayo. Ay, jakman ammo, iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik nana. Ang mala, sapay la kumata makailiw-liwagay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pa lang, Lisa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ganas ko amangan. Saan amabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha. Mang islaysak iti naluom amang gatamangan ka. Lisa. Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday da! Adalugan ang nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman! Isulakit di dayta! Anya? Roman. Pakawanan na, Estela. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy kan ka? Nung di ka po kanyak. Apa yan nagsubli ka? Saan ka di nga kalay sa kayon ka ni Carla? Ano, nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa kini Carla? Gaputa jak imandugot. Kat naadaman ni kalaysak. Awan sa bali, no disi ka, Estela. Roman. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panagligliday mo. Tada akong dito'y sibay mo, Estela. Kita ekmanuan niya tar aramiden dagiti dua. Anya. Si Ripak ida. Ay. Ha? Di ka man, sibyaw. Anya siripay. Bay amla ida ngagsarita. Ay, una yan. Ay, anya ti kinatawaam. Siya ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamin, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka. Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan Dorocha. Abalayan adagaws. Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak.
Awanan daytoy. Awanan ni Roman. Nalabit ang nakadano na ni Jelugarda. Gusto iha. Sumardang ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman? Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taam mo maadi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti panakiayan ayat mo kan kuana. Papa. Ay ayatan nak ni Roman. Kasano ang mapanaknakam nga ay ayatan na ka? Nariknam ka di? Nga ay ayatan na ka? Wano? Ipapanmulatan nga ay ayatan na ka. Papa. Ay, agtupakan ka no ipilit mo nga aramidan timadi. Roman, Barok. Agyamanak ta nagsubli ka. No saan ka ang nagsublay? Diyak lamon no anya ti mapasamak kan di Estela. Kat no di na kayat ti agpakita iti doktor. Nana, Kunana nga awan ka no sakit na. Kan no mabalin kat di nan kayat ti mangan. No mangan man, timtiman na laeng ti makan. pakawanandak, Nana. Basol ko na apay. Kunak, no kabailan na amapukaw ka itibiyag na. Agam saan mo't gayam. Taipatay na mo't. Ikarik, Nana. Saan kun apanawan ni Estela? Gaputa ikalay sakon. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kayo mutlaangan, Manang Roman, Manang Estela. Naragsakak para kada kayaw, anak kaw. Agyaman kami, Tatang Sebio, Lisa. Ay na, sapay kumatag na nayon tiragsakyaw. Agyaman kami, Nanang Dorocha. Sapay ko ma, tamagustuhan yu ti regalo kada kayo. San nga importante kanya ti regalo, Lito? No di kat ti kaadam iti daytoy akalay sami. Agyaman kami, Lito. Nalpasan ti kalay sa ta, Estela. Ipag-arup ko na ni Carla, tinaikariya para kan ka. Ngem sikati ay ayatek. Sikati ang kalaysak. Iso adata ti naikari iti tunggal maysa. Roman, Sikati ay ayatek, Estela. Kat ayatan, kan ipatag kay ti agnanayon. ayatan, kan ipatig kamat, iti agnanayon. Roman. Mangbukal ta iti pamilya na ragsak. Nga uray simple laeng ti adda apa nagbiag. Ditan gagayam, tinaggibusan ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.